مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. در مجلس فعالان شهری پنجکند نتیجه های جنبسته رشد اجتماعی و اقتصادی در سال 2024 و نقشه وظیفه ها برای سال 2025 تحلیل و بررسی گردید. نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهری پنجکند در سال 2024 با در نظر داشت مشخص نمودن نقشه وظیفه ها برای سال 2025 در مجلس فعالان شهر پنجکند با اشتراک رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان قابلجان خوشوقت‌زاده، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سید امام خوجه اکبروف، کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر، راهبران تمام ساحه‌های خواجگی خلق، نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه بررسی گردید. در آغاز مجلس فعالان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با حاضرین اطلاع داد که طور پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جریان ارائه پیام نوبتی خویش با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سنه 28 دکبر سال 2024 تاکید کردند واقعاً سال 2024 برای جمهوری تاجیکستان یک مرحله پیشروی ها در اکثر ساحه‌های اقتصاد ملی به شمار می رود. در این روند تاکید کرد عبدالخالق خالقزاده در شهر و دهات پنجکند نیز نشاندادهای اقتصادی و اجتماعی در سال 2024 نسبت به چند سال گذشته خیلی بهتر می باشد. در مجلس فعالان معاونان رئیس شهر پنجکند اوید به ساحه‌های خود وابسته به رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکند در سال 2024 و دستاوردهای نظررس و همزمان اصلاح کمبودی و نارسایی‌های جای داشته گزارش‌های مفصل دادند. در این گزارش‌ها تاکید گردید که نقشه قسم درآمد بودجه شهر پنجکند با در نظر داشته انداز اجتماعی غیر بودجتی 116% اجرا گردید با بودجه 1 میلیارد و 119 میلیون سومانی وارد شده است که نسبت به نقشه 7 میلیون سومانی زیاد می باشد. به حالت یکم ژانویه سال 2025 در شهر 9154 سوبیکت‌های خواجگی دار فعالیت می نمایند که 8726 عدد آنها صاحبکاران انفرادی و 928 عدد آنها را شخصان حقوقی تشکیل می دهند. همزمان از روی اطلاع و حسابات معاونان صحوی تحقیق شد که در سال 2024 از طرف بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی با مبلغ 325.4 میلیون سومانی قرض‌های خرد داده شد که نسبت به سال 2023 80.4 میلیون سومانی زیاد است. برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر پنجکند برای سالهای 2021 2025 118 لایحه را با مبلغ 1 میلیارد و 866 هزار سومانی در بر گرفته با حالت یکم ژانویه سال 2025 69 لایحه با مبلغ 1 میلیارد و 221.3 میلیون سومانی با اجرا رسیده است. در مجلس فعالان باری دیگر تاکید شد که سال 2024 در ساحه‌های کشاورزی و صنعت نیز دستاوردها نظررس بودند. از جمله حجم استحصال محصولات کشاورزی 2 میلیارد و 138,830 میلیون سومانی را تشکیل داد که نسبت به سال 2023 250.6 میلیون سومانی بیشتر است. حجم استحصال محصولات صنعتی در این دوره به 6 میلیارد و 281 میلیون و 556 هزار سومانی رسانده شد
که نسبت به سال 2023 یک از 3 میلیارد سومانی یا 27.4% زیاد می باشد. همینطور در مجلس فعالان تاکید گردید که واقعاً در اکثر بخش‌های خوجگی خلق پنجکین بوجود مشکلات دستاوردها بیشتر بودند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان خوبیلجان خوشبختزاده، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق سید امام خوجا اکبروف در جریان مجلس فعالان راهبران ساحه‌های گوناگون را مورد پرسش جدی قرار داده برای اصلاح کمبودی‌ها و در سال 2025 با یک مسئولیت بلند اجرا نمودن نقشه‌های معین شده وظیفه دار کردند. در فراورد مجلس فعالان نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان خوبیلجان خوشبختزاده، نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق سید امام خوجا اکبروف به سخن برآمده درباره رشد اقتصادی و اجتماعی اندیشه و ملاحظات و تحلیل‌های خویش را پیشنهاد کردند. تاکید شد که در برابر یک قطار دستاوردها در ساحه‌های گوناگون خوجگی خلق نیز بعضی کمبودی و نقصان‌ها به مشاهده می‌رسند و باید در سال 2025 این کمبودی و نقصان‌ها برطرف کرده شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در خاتمه مجلس فعالان به نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق برای اشتراک، سخنرانی و پیشنهاد توصیه‌های خیلی مفید عرض سپاس کرد و همزمان تاکید کرد که مردم شریف شهر و دهات پنجکین تمام سعی و تلاش‌های خویش را در راه تطبیق دستور و سپارش‌ها، نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وظیفه‌گزاری‌های معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوق رجب‌بای احمدزاده روانه نموده جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، رشد ساحه‌های صنعت، کشاورزی، راه و نقلیات، معارف، تندرستی، فرهنگ استقبال می‌گیرند و ما امید می‌کنیم که مردم دیار باستانیمان همچون مردم خیلی با فرهنگ و همزمان زحمت پیشه با این مقصد و مرام خویش میرسند. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف، شاهسای صالحوف و شهباز قربانوف. گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند در کارخانه و تشکیلات‌ها و جماعت‌های دهات نشاندادهای پیام سرور دولت پیشوای معظم ملت را شرح و ایضاح دادند. گزارش دلیری بازار ادامه این موضوع است. با مقصد آموزش و در عمل تطبیق نمودن نشاندهنده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی کشور که سنه 28 دکبر سال 2024 ایرا گردید، از جانب گروه کاری شهری با کارمندان ساحه تندرستی شهر پنجکند وخوری دایر گردید. ذکر گردید که پرزیدنت کشور در پیام نوبتیشان به مجلس عالی به ساحه تندرستی کشور نیز توجه نمودند. از جمله قید نمودند که حکومت مملکت برای تامین نمودن فعالیت با ثمر مؤسسه‌های ساحه تندرستی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی تدبیرهای ضروری را عملی گردانیده ایستاده است. در سال 2025 به ساحه تندرستی از حساب بودجه دولتی 4.3 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2024 840 میلیون سومانی زیاد می باشد. همچنین توجه کارمندان ساحه تندرستی شهر پنجکند به اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت کشور که از پیام نوبتیشان به مجلس عالی برمیان روانه کرده شده از آنها تقاضا
карда шуд ки дар иҷрои вазифаҳои хизматиашон талоши бештар намоянд. ҳамчунин дар ҷамъияти деҳоти суҷинаи шаҳри Панҷакент бо мақсади омӯзиш ва дар амал татбиқ намудани нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар бо иштироки собиқадорони ҷангу меҳнат чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ ки аз ҷониби шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент гузаронда шуд, зикр гардид ки сарвари давлат дар паёми навбатиашон ба Маҷлиси олӣ аз саҳми собиқадорон дар татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар ёдоварӣ намуда саҳми онҳоро дар рушди кишвар муҳим арзёбӣ намуданд. аз ин рӯ собиқадоронро зарур аст ки бо таҷрибаҳои андӯхтаи худ имрӯзҳо дар раванди ободкориҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии иштирок ва дар роҳи созандагию бунёдкорӣ раҳнамуд сохтани ҷавонон саҳмгузор бошанд. Далери Бозор, Хаём Ҷураев, шаҳри Панҷакент, Ахбор. фаъолияти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳотӣ юрӣ дар маҷлиси васеъ мавриди баррасӣ қарор гирифт. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома таваҷҷӯҳ намоед. санаи 28 январи соли равон дар толори маҷлисгоҳи ҷамоати деҳоти ёрӣ маҷлиси ҳисоботии солонаи шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти ёрӣ бо иштироки собиқадорон, фаъолон ва дигар сокинони касбу кори гуногуни ҷамоат баргузор гардид. аз рӯи масъалаи якуми рӯзнома ҳисоботи шӯрои ташкилоти ибтидоии собиқадорони ҷангу меҳнати ҷамоати деҳоти ёрӣ дар соли 2024 ва вазифагузориҳо барои соли 2025 ки аз партави паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд мавриди баррасӣ қарор гирифт. тибқи масъалаи дуюми рӯзномаи омодагиҳо ба таҷлили 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ муҳокима гардида ба масъулини дахлдор дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. ҳамзамон якчанд собиқадорони ҷангу меҳнат аз тарафи иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷамоати деҳоти ёрӣ Абдушаҳидов Абурайҳон ва раиси шӯрои собиқадорони шаҳри Панҷакент Облоқул Ризоев аёдат карда шуд. барномаро идома медиҳем. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди иншооти варзишӣ сол то сол бештар мешавад. дар асоси сиёсатҳои хирадмандони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру деҳоти Панҷакент чандин иншоотҳои варзишӣ аз ҷумла майдончаҳои варзишӣ, ҳавзҳои шиноварӣ, майдончаҳои бозиҳои кӯдакона сохта ба истифода дода мешавад ки инро ҷавоб ба ғамхориҳои ҳамаҷонибаи пешвои муаззами миллат аз тарафи ҷавонони шаҳри Панҷакент арзёбӣ намудан мумкин аст. робита дар ин мавзӯъ дар бахши ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент нақша чорабинӣ тартиб дода шуда дар асоси нишондоди ин нақша дар соли 2025 низ як қатор иншоотҳои варзишӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба муносибати 35-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ бо вусъат идома дорад. ҳамчунин ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент низ бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ин санаи таърихӣ ва саҳм гузоштан дар ободии шаҳру деҳотамон талош меварзанд бо бунёди иншооти гуногун саҳм гузошта бошанд. соли 2024 дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент 5 майдончаи варзишӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент саҳмгузории соҳибкорону сокинон ва ҷавонон сохта ба истифода дода шуд. айни замон дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент 106400 нафар ҷавонон зиндагӣ ва кору фаъолият менамоянд ва дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент 72 толору майдончаҳои варзишӣ фаъолият мекунад. айни замон дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент сохтмони 15 толору майдончаҳои варзишӣ бо вусъат идома дорад ки дар он бевосита дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳми соҳибкорон ба назар мерасад. ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент бо дарки баланди масъулият дастаҷамъона дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми назарраси худро гузошта истоданд. ба таъкиди пешрои муаззами миллат ҷавонон қишри фаъолтарини ҷомеа ва идомадиҳандаи кору пайкори насли калонсол мебошанд. ояндаи Тоҷикистон дурахшон аст, зеро мо ба қувваи созандаи ҷавононамон боварӣ дорем. мо ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент
کوشش می‌نماییم من بعد نیز سهم ارزنده خود را در پیشرفت شهر عزیزمون گذاشته باشیم و با باوری محترم پیشروی معظم میلاد سزاوار باشیم. باید تذکر داد که از طرف رهبریت بخش همروزه چندین واخوری‌ها و صحبت‌ها با جوانان در مرکز شهر و جماعت‌های دوردست گذرانده می‌شود که اساساً مسئله‌های زیرکی سیاسی را از دست ندادن، رعایت نمودن طلبات‌های قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک و تنظیم جشن و مراسم‌ها، اینچنین پیشگیری شامل شوی به هر گونه حزب و حرکت‌های افراطی بررسی کرده می‌شود و جوانان شهر پنجکین اطمینان دارند که 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس پیشواز خواهند گرفت. دسته فوتبالی سراسمی شهر پنجکین به دور جمهوریوی رخصت گرفت. ادامه این موضوع در گزارش جهانگیر طالبی. дастаи футболи саразми шаҳри панҷакен ба даври ҷумҳуриявии мусобиқа барои соҳиб шудан ба ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон роҳ хат гирифт. дар ин бора дафтари матбуоти раиси шаҳри панҷакен иттилоъ додааст. гуфта мешавад даста дар даври минтақавии ин мусобиқа бар дастаи парвоз ба ҳисоби 1-0 хуҷанд бо ҳисоби калон 6-1 ғолиб омада дар мусобиқаи ниҳоӣ аз дастаи мастшоҳ мағлуб шуд. даври ҷумҳуриявии мусобиқа барои ҷоми федератсияи футбол 6 феврали соли равон оғоз шуда саразм дар гурӯҳи Б бозӣ мекунад ва ҳарифони он баъди қуръапартоӣ муайян мешаванд. ҳоло даста ба ин мусобиқа ва мавсими нави футбол байни дастаҳои лигаи якум ки баъди иди наврӯз оғоз мешавад омодагӣ мегирад. ёдрас менамоем ки саразм мавсими гузаштаро бо 35 имтиёз ва ҷой гирифтан дар байни 6 дастаи пешсафи лигаи якуми футболи мамлакат ҷамъбаст намуда буд. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.